Voini July ni riat kumsang ni somni paruk ni lai ni ani a in zawain chi baile vekule West Bengala Christian tilaka leilin na anasa Mizoram Synod Biak in saklai suasam ani West Bengala Christian tilaka leilin na le ti du da na thleng mek chuan zualam apanzela tunaya Mizoram Synod noya biak in saklai chu miswalten suasamin cross te poti thiat sak anni Thudon danin July ninga Khan Sonarpur bial chunga Suvas Grama Mizoram Synod Biak in saklai chu miswal rualin anbeya biak in chunga cross in tar an latha ani West Bengal thok mek Reverend Walal Ompuyan Zelena Shildanin Suvas Grama hian Mizoram Synod thian ram nein LSC poti filvekani a tuna hian Christian zachuang anom mekani poi khoitu te hian he hmuna hian Christian te biakin omtur hi anrim tilonia shiat ani ati police te chuan bultum tu bera an shiat pakhat chun man ngala poi khoitu te hi Suvas Gram mi le sani lovin mundanga tanga local an ni thuan soi Kaushan shwai tu te chuan he thil chungchanga hian FIR an theluta heti la hian bel tu MLA chuan he in beina hian BJP anin nam hnoi lo thua soi thung Matters India na tarlan danin tun naya West Bengal mun shanga Christian te ti du da na hi athengun hle a thil thleng langsar zualte Murshidabad Christian Meithai Barnali Chatterjee chene inchu beyani a asa khorin bansan turle amun ma te chu sa khodang biak in temple sakna ta na lan turin an nor luya a ina bungrwa te po anti chiat sakani Bankura Pastor Rajib Das hawa anin khom lai chu miswa rualin tibuain an Bible te anlak saka biakina in khom te chu hun relo te chung an sheng luibok Faridpur Grace Charsa in khom lai chu beizuini in biakin an ti chia a Pastor le in khom lai mi puite chu kutan thak bok ani SIR sangni panga I rola zompui nei lo SIR sangni somni paruk draft rola chuang si te political party ten rola tangin pai vek tha anti Advisor to Chief Minister Political Pulal Muanpuya Punte chuan Nimin Khan Election Commission of India thupek anga Special Intensive Revision kalmeka Mizoram chunga voters pai belchung changa political party sang te somin in ron khom na an nei Nimina all political party meet on Special Intensive Revision SIR kumsang ni somni paruk chuan hetiang hian resolution an siam SIR sangni somni paruk draft roll chuaka sangni somni panga I roll chuang si sangni panga I roll zompui nei lo no linkage ritlas SIR category a omchin chiana asena omho te hi ani nang taka pai vek tha anti a chin chiana enga chuang rinhel omdewa langte film khurle uluk taka all NGO tinen zui zel tha anti bok SIR kumsang ni somni paruk kalme ka hian party tin ten lungrwal taka mala ka in ron ton na nei zel tha anti a SIR sangni somni paruk chungchanga all NGO te malak na po tha anti a an thlop tlat thu resolution a hian tarlan ani he hun hi pulal muanpuya punte chuan chairman ni na kai shwaya Pulal Fakzwala House State General Secretary BJP Puvi L Cross ne zawa General Secretary MNF Putiti Zautan Sanga PAC member MPCC le Pusai Thua Mamangpa PAC member ZPM Tenming Anzia Nan ani ZPM consultant in an party du khoplau na soichua kalphung thar alamulau ZPM treasurer Louis Pusilal Tanpuya tuna ZPM party consultant le PAC member ni mek chuan Nimin Khan Aizor Press Club a chanchin thar thedar tu te koma heta hian a party omna du khoplo na le a policy te puanzar na hun amang Pusilal Tanpuya chuan amalak na chu ZPM dona ni lovin ZPM churam le namdin chhuana thlen tu party in nga na tlak ani theina ta na malak na ni thosoya hetianga a policy te no lalung ni ta ka chuan sarkar hi tram chan ve ngai chan phota policy mu mal le in nga na tlak te an lo nei ni chuan cholsan mai tuma an nei tok lo nia shat wanga ron au chhuak vele ta ni thosoi Pusilal Tanpuya chuan sarkar kumthum mel mu chhoutana kalphung thar alamu lo thusoya mipui ngai dan po ni melti in IMC in thlan malama in thlanna po an tlafai veka tanlak angai ti a IMC po anti thatwang ni lovin IMC masate an lo ti thattok lo wang maya lo thing ni inalang ati tuna sarkar ming thatve na chu policy wang ni lem lovin minister te mimal thanem ngai na wang ani a alomom thawa mase kong thatak nein electric thatak nei bokila mi puitin na tho tur shelovin wa kwal vel mai ta sila omzia omlo
a entir chu nu le pa zara in ro pui tak nein in lo man thanem takan tela ma se an fa pa chuan hatho tum lovin nom sit bol na lam ngot a eng tawa amalam hun chu tlak chiat ani mai hetiang veli mani tho chuan ni lora chwa sing to din hun chu ani thina ni atibok ZPM PAC member chuan ZPM chu kan langtlang tur ni kan ti ni lom ni adum chu adum avar chu var kan ti kha chu wangin kan ti that lo soimoya faklak lo in faktir hi chu keima a be sei tur omlo political party kan ni chuan policy hi kan boy puiber ni om takani a ma se party office thut khomna te hian policy soiho hi om ngai lo tia soi the ani thin hi party kan din chan kan thel ngal ni in ka sia kan ho tu ten vision ron chop cho a soiho tur an ni thin lo wang ni mel hle ni ati pusila tran puya chuan ZPM adu khoplo na point som palia soya heng point tamhang hian zan in July ni riat kumsang ni somne paruk zandar sari tang hian zantin pathiani telovin amal malin a YouTube channel pusila tran puya tia soi chwa thina tumani Economics and Statistics Building siam thatnan vaibel chinhi chuang mananga hi tlom thla kan ti ZPM thalai Vice President Pu Isaac Lalung Oya ro khum chuan nimin khan aizor press club a chanchin bumi te komin Economics and Statistics Building chu asakna chiat ema wangin siam thatna ta na ZPM sarkarin cheng vaibel chinhi noi khat sing thum zaruk somthum pasari aseng chu ZPM thalai General Headquarters chuan tlom thlak anti thuan soye Pu Isaac Lalung Oya chuan Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC Inspection Report tarlandanin building hi ahim tok lo ni ti MNF sarkar lai kumsang ni somni pani khan mu chwa lo ni to a PWD Quality Control Division in non destructive test rebound hammer manga an enfiana concrete chakzong M20 grade tingtora M10 po phak lo ti fin fiani thua soi PWD ENC Louis Bomen po in structure failure le chia trup na thlengthe warning sear crack a mu in retrofitting tivaturin lo sha tir to a ma se MNF sarkar khan an minister Louis Pu Robert Romoya ming chia thupnan ma an la zui du lawa an ngai ti an soi MSPMC le accountant general AG audit report zirchia na dan le in kai shwana zom mi alavin vaibel cheruk senga building sakna hi NECS ne na pekani ti tarlan ni a third party monitoring le measurement te na po lamia lovin bilhi pek chwa to pani chu ZPM thalai chuan e rukna lian taka an nga yanti ZPM thalai General Headquarters chuan director ne na DPR le drawing te dil ma se Economics and Statistics Department te hian hetiang document poimo an nei mi alo hi makanti thole Congress sarkar lai tanga puan hnuai thil diklo a oman rin hel thuan soibok MSPMC chuan thil diklo fin fiana evidence mutur aum kim to wangin contractor NECS Puroba Romoy roi te po dananga shemna lek nge tul thu sarkara athena ZPM thalai chuan za zain an thlopa ramle mi puinun na ta na hlom khopa na thalo thok tu le ei rukna liana in nam noi te chu an phu tok shemna pengei turin sarkar an phu tani anti Minekoa Economics and Statistics Directorate Building hi kumsang ni som pali tanga kumsang ni som paruk chunga NECS aizolten turnkey basis an thonia report ni a kumsang ni som paruk khan NECS hian sajawin Directorate of Economics and Statistics Department a hian hlan ani Food Civil Supplies and Consumer Affairs thuchuak mi puiten hian angin na le shiatirna India rama hian gas wanga chian na thleng tamber hi amang tu lamin thla da wangte gas chungchang sha thiamna awareness kan nei tok lo wangte manro man tur dik tak oil company ten man turan ti ang kan man lo wangte le manro him tok lo kan man thin wangte ni tlang pui ti sha tani heng har satna om thei sang sang Mizoram zirchiana ni nuwa LPG consumer ten gas pipe hose pipe man tur dik ISI mark ni lo bazar vela atlom zo kan mang tam he ti sha chu ani hetianga manro thatok lo le him lo man hian chiatna na sajok athen the reng wangin Mizoram mi pui gas mang tu te gas pipeline hose pipe thale company pompui ngei mangi ngei turin FCS and CA department chuan angen tak meu ani kumsang ni somni panga tanga kumsang ni somni paruk chunga Mizoram HIV shikpai mu chwa zinga Aizawl district ami an tamber nimin July ni sari kumsang ni somni paruk thole ni khan DCP sapui hola Aizawl district HIV AIDS dona konga chakzo ka malak dan turin ron khom na nei ani a Puzoram Siam Amhar additional DC chuan meeting kai shwain Pradeep Kumar National Consultant National AIDS Control Organization nei kole
Dr. General te Project Director M16 Antel Pui Inron khom na kai shwai tu Mizoram Siam Amhar Additional DC chuan thalai le kumno pangjok te zinga na sazoka awareness kalpui puimo thute HIV shikpai ten enkol na thatak anlak theinan HIV shikpai te thin shikna le diriam na kan pai bo hun to thuwa soyani Pradeep Kumar National Consultant in Charge Statistic Neiko chuan HIV chungchanga Mizoram din Hmun zirchiana presentation mangin atar langa zirchiana tanga alandanin Mizoram chu India ram pumpui HIV din Hmun ain alet som panga zetina sangzoka kumsang ni somni panga tanga kumsang ni somni paruk chunga Mizorama HIV shikpai mu chwa zinga Aizawl district amian tambera Aizawl district chu abupui berani wangin na sataka tanlak anga ithua soi inron khomna hian HIV chuan thliarbik nei lovin mipui nol puya alu to thule mipui mimira na sataka dar kwal to thu tarlanani HIV shikpai mu chwa zinga za asom sari paruk point pathum zette chu sex atanga kayan ni thole HIV mai ba ka da do syphilis veipo antam thu tarlanani Mizorama HIV shikpai ma nin shelole mu chwa lo tam tak an la omti tarlan ani bok HIV shikpai zongjong zinga za asom kwa panga talin andin munan chiata enkol na andon theinan na sataka malak atul thole HIV shikpai mu chwa tlai lutuk wanga thil thalo jok kheng thin pumpel nan na sataka HIV testing kalpuya tul thu tarlan ani bok 4-star ayan niam lo din na tur in rem na ziak nimin ni sari thasari kumsang ni somni parukhan development of 4-star or higher category hotel at tourist lodge chaltlang Aizawl Mizoram on design build finance maintain operate manage and transfer DBF MOMT basis noya tourist lodge chaltlang 4-star ayan niam lo hotel din na tur concession agreement to tourism department government of Mizoram le MNS Hotel Polo Towers Limited Silong Meghalaya ten anziak he malak na hi Ministry of Donor le Planning and Program Implementation Department te bultana ni a February ni sompakwa kumsang ni somni pali khan Kolkata a road show in Mizoram Sarkar chuan tourist lodge chaltlang hi hotel changtlung zo ka siamani theinan PPP mota kalpuina tur ruwa manna alo siam to ani tilhotlina ni theinan Ministry of Donor noya Invest India ten theito pinma anlak puya inrem na hi Chief Minister Office a ziani a State Sarkar ayo in Tourism Secretary puwanlal din afa nai chuan minga ziaka company ayo in Prasan Gupta Chief Financial Officer and Whole-time Director Hotel Polo Towers Limited in Ming Aziak Mizoram Sarkar tarlandanin Aizawl khopuya hian 4-star emo ai chungemo hi ala omlawa Mizoram hi India ram state singa hitiang mi khwal thlenna tha nei lo state chun hi nia shiatani hei wang hian Mizoram Sarkar chuan chaltlang tourist lodge ti changtun hi tha ina shia a ma latani Hotel Polo Towers Limited ne na inrem na hi siam ma se Hmun ma hi Sarkar ta alani ring donani Sarkar du dana chaltlang tourist lodge ti changtlun na tur hi Mizoram Public Procurement Rules 2020 tlo chanin wanglai ni le The Times of India chanchin bua te advertisement ti chuani nuwa meni som parukum sang ni somni panga khan State Procurement Portal e-tender ti chuani a Hotel Polo Towers Limited hi chang tu chunan ni endigna nei ani nuwa an chan na hi engkima an tling tok ti muni a agreement hi zia pui an ni ta ani inrem na ang chuan Hotel Polo Towers Limited thian kumsom thum chunga tan DBF MOMT bezisin na an thokanga kumsom dang tum ni po sei the aniang he hotel a hian pindan somli atanga tilen bel thei tal turati ni a darkar somni pali in hong multi cuisine coffee shop specialty restaurant lounge le executive health club gym le spa facility omna te nei ngei turati ni in 5-star hotela hlan kai thei tura kalpui turani inrem na zia tanga ni somli panga chungin Hmun ma hi Polo Towers Limited ne na hian hlan turani ang Hotel Polo Towers Limited hi India marchaka hotel company lian beran ni a tuna hian hotel pakwan en kolmeka hotel dang pasari malak mek na anneya chungzinga chuan Meghalaya Tripura Nagaland le Indian Railways te na PPP project an kalpui te po atelani pulal denga thi chamvoi somthum paruk na pualin hunmang Indian na hlotling le Ramzalen bermin hlo chwa pui tu sha renga phu MNF president Nimin zing ni sari kumsang ni somni paruk thole ni zingdar sari khan MNF founder president Mizo nampa pulal denga thi chamvoi somthum paruk na pualin
athan Treasury Square aizola hun manani a MNF President Mizoram thanga hovin MNF roi tu thanhem takle chung kolam ten kal khoma mizo nampa thana hian za na pangparanda a sunna hun man ani bok MNF President Mizoram thanga former CM chuan thu soin inrem na hlotling berle ramzalen ber min hlo chwa puitu nam mangai na chi zo fa te thinlunga tu pulal deng hi sha ringa phu a athi chamalo thlen hian za na chibai kan buk non le ani namdang ten pulal denga howarem na hlotling kan nei the hi anota van nei min ti hle ani hetianga inrem na tha kan nei the hi ro pui min ti puya soinwa man ti hle thang thar ten zalen na kan nei hi kan vong him zel turani ati chung ko aiwa thu soitu pulal denga fanu Dr. Rini Laurin Zwali MNF General Secretary ni bokchuan pathian ring tu te tan ama pathian le kanram nei chuntana ke kan pen hi ain me hlea MNF ina kan thupuya pathian le kanram tan kan ti hi kan zawaya kan thupui lo ni se athale anga ti bok Health Minister Pilarin Pui chunga ZPM Southern Headquarters anlom nimin ni sari thasari kumsang ni somni paruk thole ni khan ZPM Southern Headquarters lunglei chuan thuchwa siamin Pilarin Pui Minister Health and Family Welfare in lunglei le chimlam mi puite mamo MIR khol Civil Hospital lungleya da tura aswal chuak chu chuanu manti thule anlom thuan soi ZPM Southern Headquarters lunglei thuchwa chuan Health Minister Pilarin Pui malakna le thorim nazara Civil Hospital lungleya buntur 1.5 T MIR machine kan nei ve theidon ta hi ZPM Southern Headquarters lunglei chuan ro pui kan ti in kan lom takzeta lunglei district mai ni lo Mizoram chimlam mi pui zongzong ama mo tu te ta na sumle pai tam tak senga aizol le mundang pan ngai thin chu lungleya ngei man the ani don ta hi alom omin athamwan thak takzetani anti Pilarin Pui Minister Health and Family Welfare chuan mi puite risel na turkong ngai pui moa Sarkar Hospital te ti changtlung tura ke apen na chuan bungthar min kai pui mek zela he malak na konga Health Department a atho pui zongjong te inpek na le na tho na po ZPM Southern Headquarters lunglei chuan lom thu kan soini antibok YMA Sub Headquarters lunglei shwai tu ten CM an kom YMA Sub Headquarters lunglei shwai tu ti chuan nimin khan Chief Minister Pulal du oman koma Railway Station Bypass Road le korpui chwa ICP chungchang te an soipui YMA Sub Headquarters shwai tu te hian an pol in khom pui voi somlina ro rail na thu pass umzuin Chief Minister hi apisa a an koma Mizoram chimlama rail kong kaltura lunglei khopui naya railway station siam tura thlenin lunglei le chimlam tana economy mason na turba ka kunna thoka ezonga bikin thlai thar thon chwana bungrulak lo na ul samba ka tourism industry in chimlam a hrut kan lo nante zirlai te le ramchung mun dang te nena in po na tha na tura tule poimo ni thon thena CM chuan rail kong kaltur chu lunglei ba ka khopui poimo te nai theyang bera kalti ran tum thua soi YMA Sub Headquarters shrai tu te chuan lunglei mai ni lo Mizoram tana mason na luka poimo le tangkai tur korpui chwa ICP umzui mumal lawa thangni don lai liam ta abul lo tan to malakna umzui lawa hlamchia umreng po atulanga Central Sarkar lama DPR latan mekna Home Ministry lama ti hlotlina ni theinan malakna thar tho tura nor turangin na tithenin CM chuan India le Bangladesh Sarkar in don na kalmeka athi angangin a hlotin theina na malak antum thua soi YMA shrai tu te chuan lunglei khopui chwa lama khopui tot mek ti zia omna turba ka khopui zo na tur le eizon na kongzau jok le chimlam mi pui tana nukpoi mole tangkai tur lunglei East Bypass Road om theinan State Priority Project da DPR siama malak sakturangin na anthen bok Chief Minister chuan Western Bypass Road po ti hlotlin tuma malak na mor bok ani trep thu soin Eastern Bypass Road po atulanga enjoy zelani tur thu YMA shwai tu te hi alo shilani hei baka SYMA Rampuk Puya Youth Development Center kam Multipurpose Conference Hall sakna tur DPR tile YMA Pandal Structure thakna tur Governance Pandal Structure DPR YMA Sub Headquarters lunglei Municipal Council tenan siam chu thlenin Chief Minister chuan ti hlotlin nge an tum thu alo shil ZPM tunhun le nakin hun tur written by Keming Thankaya khale chin kha ZPM party le an sarkar fakna kan lo soijing taboka kan han fakna sale lutuk chin khan ek po nei velo ang mai don khopte khan kan han chwa chin khani a
chungte wang po chu nitel ve thei tho bok ma na kumsang ni somne paruk IMC in thana chuan ne takin ZPM chun lo chak ta boka tona chuan film khur thu la a lo in ven lok na tur warning ang ringin ZPM negative lam le eng mo soi ve to thungang o tun ma party pani congress le MNF in sarkar chok te khosak dan mi puin kan ning lutuk le politics tuinu le party rui chil na thlarawin ati buai velo khwale tui tha miri rufim te mangang le beidong te room ri le antong china wanga ZPM party hi lopiang ani ti hi soinon le chinang kanram le nam omdan wanga mangang le beidong te khan mun shan ma niom na mun theu tangin pathian kan awa kan thei dan danin kan thei na mun muna kan au chuak bokani kha chutiang mi ama a in che sa lo le in thurwa sa po ni lo te kha khoi mulai la ya te kan kal khom thin ani kha chuti chuan a toy zong in pathian rem ruatin ZPM hi lo piang ta ni ti hi thang thar zel te poin an la ron sha ta tan kan soinon le nga ta ni hi ma se ZPM po hi tharau thiang him le vantir ko om kho man ni bik lawa tuna ta na an ma mi ti ai thadeu shet khovel political party pakhat ve mai kha anni chu wangin engti khunai mu chuan tuna mi te fakron le in thana chak purpur an ni nang hi chu an ni reng don bik lo le lam polin thei pato pin tran an la ve reng dona an chiat na turin thei to pan chwa ve reng don ani chu maklo khovel politics om dan ani ma se ZPM hi chu an chi swal he ni lo chuan tun din huna chuan chuti maya han tlak niam doi thut thei tur chuan an la lang hri lawa ma se zoi chuan an la tanhiam ve nge yang chu wangin an thlamuang swalang ti a hlom khop mai political party thatak anga dai rei mi pui fakle duron in thana chakle sarkar na siam rei theini andu chuan tuna tang hian an film khur le anga ni party hian niam lam le tlak chha theina tam tak an nei zinga pakhat chu chunglama tangin ani theichin wang hian ZPM po hian an chunglam hi an bi chian ngai le ang karin dan le mudana an tlak niam le an chha theina bulin tanna tur pakhat ni ve thei tho tur chu pon lama tanga be na ringot ni lovin an mani chunglama tanga in tana ni ve mayang ti a hlom khop mai soito angin khovel political party pakhat ve thawan ni a an member te po mishing ve tho mamole du nei be sei nei ve vek tho mani theu ma son le changkan du ve vek tho mishing dang ang boka du am na le masial na nei ve vek thawan ni a tin lal na le thu nei tu ni na ro puina le chungnun du ve vek thawan ni ma sian la thar lam de wangin an mani thlang tu mi pui mai an la za wang le an la in thunun thei sham shama wangin hetilam hi chu tuna chuan chuti takin an la tilang lutuk lo ni na langa ma se hei tho hi an la buaina ma sa ve tur chu alani ve thei tho ni chu wangin an party ho tu te le MLA le minister te hian tuna tang hian an party chung kwa le an member te an unit chung kwa te hi an ngai ven thia mangai khopang kalosha thoi ve deu dan phei chuan tuna po hian khoi mulai la ya chuan rideu neu chu om tran deu to hia lo mo chu wangin tuna tang hian an party chung bo ruak hi an engun lo chuan ZPM party po hian dai rei lovin ma taka an chile mayang ti a hlom emema an ma ni aya mi tha dang an lo lan le to lok lo phei chuan tun ma kan du to lo te bok kan lo lang le don si a du thlan tur she lovin mi pui kan mang ang le don ani sarkar ta na chuan ni tin khatin kumtin ram le mi pui ma son nan emo an ti angai renga chutiang na thok tur chuan mishing tu te mo an ngai thina chutiang na thok tur chuan party zong in an mi le sa ten du sak thin chu maklo political party kal phung mani party song he nana party zong in an ti danani ma se chu film khurta kan kalpui lo le an ti na sadlu tuk thin wangin an chiat pui le thei thawa zalen lu tuka thei sem takan sem thin wangin mi pui mi takhama an mi le sa jinga changve manglo le changklem bik anom lo thei si lawa chungmi te chon nung oi lawa an chiat pha le tho bok thinani chu wangin ZPM po hi political party ve thawan ni wang hian an party song he nan le anin lungrual tlan reng thei nan an mi le sa te hi uluk takin ngai ven se film khur tak le fel fai taka an ti a mi pui mi ti kham lo zong le anin tia mangnge ya an na that phot chuan lo soi sel thei te chiam po an ni bik lawang political party kal phung kha ni tlat si a soito angin na chu a thok to no mangai si a ma se an party chunga injirtir na le in thunun na thatak an ne ma sak anga yang an film khur lawa an ti le lutuk emo an ti zalen le lutuk chuan an chiat pha vek thei tho don ani a om tok chun shemayang chu poimo chu du sak bik le thlak bik om thin hi party chiat na bulani tin party mi te du sak na om chi le chi lo thliar than thiam angai khop bok
thilpoi mo lutuk chu party chung ko abuaina lo in mun tan na chu du sak bik nei wangte party shwai tu te le MLA le minister ten tu te mo kwa nge bik tlat an nei chin wang te le tu te mo thlo thlak lui tlat an nei chin wang ani tin MLA bial khat chunga hian veng du sak bik le thlo thlak deuh bik anga in ngai veng an omem ti te po hi ngai to thina thakhop mai chunglama tanga nuam chin le thil ti thei in ti taka engma ngai to thuk thadu lem lawa thoveng takan khosak lai hian an chunglama nge ta lo om tan reng thina tu te mo churi runna tak le vui takinan lo om thina chutiang atang chuan party le sarkar chhiat na pakhat chu lo in tan ta thina ni hetiang hi ZPM party point an lamma chon tu le tuna po an ton tan mek po ani to hial mai theinia o tuna hian aizol khuchung khoi mulai bial hi chu tuna anum danangan kalzel chuan MLA in than le huna candidate lama buai deuh nak tur bial te hi an omang te hla om ma se chu po chu in siam thatna huna la ome kitiang zongjong ba ka thilpui mo dang pakhat chu angya langanin ka soyang ZPM party le ZPM sarkar hi mipui siam diktak mipui ta diktak ani wanghian party shwai tu te le sarkara mipui mo MLA le minister te po hian mipui laka anum dan an thiamangai bi khleni soito angin he party le sarkar lo pian theina na mani phak tok thewa thei top lo chwa tu te hi vengtina mitam tak anum ti le voini thlenga ZPM hi akal swal palang ti hlau le kan du lo nu te kha an le thal le mayang ti hlau emema ZPM ta na thanem ngai taka thei top chwa reng to te anom reng ti te hi shereng se chungmi te chuan aruk takin ZPM hi anin te nei tu emema ni ti hi sha se ma se chungmi te chu an lo she thadu mangmi alawa an party shwai tu te le ani unit shwai tu te thleng hian an lo hu phurlok ni om tak hian an lo be thadu lo le ngalem party shwai tu te le MLA le minister te nen hian hanin mu ni khwa te hian engamutia biak ve te po an phu ru ve deuh mai thei chutianga wanga vui ru deuh chun lo omnual to mai thei chu wang chuan anin siam that bat lo chuan party in so nge zel na tura thilpui mo takalani ang tin thilpui mo lutuk pakhat atir te tanga ZPM ta na lo be tu te kalkana mani lok anuam china lut tlai khon hu jok te du sak jok le ngai sak jok an omem an thlau thlak lui thlat te vui thom chu ari red red tanem a thei chin china arwal khai the ang ber an ti lo chuan an dai rei lawang thil pakhat thir lo be si wang chawa ZPM party in tat lut kalphung luizia angdawa secretariat vela te hoi chin mitlem te tu te mo an mu thin hian ZPM sarkara chuan in me lo kalo ti deuh chin angei po kalo ngei deuh chin ani ma se khovel political party ti dan le mishing ti tur pakhat khani ve miao si a ole khi ti khian khan soi chiam ma ila atak taka ZPM hi acheta viawi mo tlak niam lam an panta ti nai mo po ni lawa du sakna le du tholwa ta film khur thula ta na soi mai chau kani atak taka chuan ZPM party hi mi pui tam jok hian kanram shwai turin kan la du ber chewa tuna in kal anga ril ru hrisel tak pu chunga engkema pathian ron chungle pathian china tak tak nen film khurtaka an kalzel phut chuan India Rama party pakhat sarkar rei ber record po an siam thei hial mai theya iswa lo kal le thlengin kanram hi han roi lo lo te se ZPM hi kalphung thar danglambik tur anganin soiwanga mi puin be sei takan thlanani wangin ZPM mi le sa zongjong point kalphung hlui party mi te ti danang boka politics le ram rong bol na hi sum don na le inti ho sakna tan chia man ture mo an ti a an thloka sum an lu ti ra du am le masial viau le ther lo be sei ringutan khosak chuan an ma nin buai pha anga ho tu te lu an ti hai bukanga anin ti she om mai mayang an be sei ber po chu be sei tur nei theilovin an sarkar ring lo pha thei ti sha ta thani chu wangin kalphung thara chuan riru hrisel tak pu chunga film takle moi takati a om to ga khusak thiama tha ang chu an dai rei thei pha na tur ni bokang amai ro chu to na an din mun ang renga omring tore mo anin ti a atua te po alian ber atanga ate ber thlenga anin thla da chove yemo king ka thu soi te khi an beng khon that du lo luya in siam that du lo emo chuan an rin ai main har satnan tok theani dikna f vanlel ro chana chanchin tharlama heng thu te hi kan mu July nin hi khan Mizoram State Healthcare Society ho tu te chuan private damdawi zinga bil diklova siam anom china hetiang bil diklo hi pek chwa theni lo wangin bil pek chwa tlai chang oma heng te po hi bil dik tak an don vele pek chwa ngalan ni thin ti an soya damdawi chen khat chuan damlo omre zong ziak danglamin ataka damdawi na anom hun chung IRA ziak te anom ti an soibok ti kan mu a July ni thum khan Mizoram sarkar hnuaia taxation department chuan thu chwa siamin
tu naya goods and service tax GST registration deal na chen khatte chu thudik tok lo le document lem manga di lani ti an mu chwaka taxation department in heng deal na te an en fia nuwa hetianga diklo taka registration deal to chen khatte chu an sum don na Hmun anga an soya mu turanum lawa an deal na a document an thelu te po fin fia thei ani lo ti te mu chwani ti kan mu bok heng kan thil mu le sha te thil diklo mi in diklo taka an ti tam tak zinga chen khatani a sarkar na thokle politician te ringot kan kok fawa sumdong zinga te mi mal thil ti na po rinom lo na le diklo na chi sang sanga tamani ti amu thei mi zong hi an diklo ta vekani lawa systema diklo lian tak mai a om ti ero hai rual ni lo ABC annual report a tarlan ni danin kumsang ni somatanga kumsang ni somni paruk inkar kumsom paruk chungin anti corruption bureau Mizoram chuan eiruk thu buai corruption case somthum panga a kota charsi tan theluta eiruk na in nam noi mi za som pani chu special court prevention of corruption ekin thiam lo achantira heng zinga tam tak chu high court an kal lia ti dik lo nei lawa leng anom nual ve bukang mimal kan rin om lawa dik taka thil ti lovin enge monei dan kan zonga ram leile shal thua po stamp duty all tumwangin sel dit sa ram leina man ai tlom de in kan ziaka nale enge modong turin dik fam kim lawa ziakin min do sak theitu kan zonga indo sak ton dan kan ngai to achin aruk mai poni lovin alang point kan che to lo ni hialina lang dikhar sa kan tital he ni na langa kan man mo wangani mi te hi anding chuak thwai ni te hian kan sia a ni ve thwai nei ve thwai du na wang te hian o lo tur kanota ti lo tur kan ti pha fawani alang china kanin te a min sumaneya adin munin azir ri a thunei na nein thil ti theina din muna ading ri a adin chwa dan diktok lo na ain to na din muna kan te a kan za a kan ota diktak le rinom tak hian adin chwa theireng huna lo ngai dewa in sum theile thori malo ngaya chutiang kong chu kan zo pe ta lo thin kanin palbuan buana diklo taka ti te chu dan dikamoti hial tur khopin hetiang kong he kan zo ta hialem hetiang ril ru hi anol puin kan puta thupe moti mai tur ni na in tiang ngai to na hian min chen chil na rei to hle ni na langjok khovel thar ko la lo ena namdang ti ne na kanin chia pia chawa sumdon na kong kan zo tan tira tang reng khan hetiang tok hi chu kan lo om dai to ni kumsang ka zakwa somthum pakwa khan kan mi masa puthanga khan ren tengai ren puya atlu ti aziaka hei kan chin thar po ni lawa man lai tanga kan nam thil swale dan thalo chin reng alo ni vai lo len ma khan vai in thel re tan du a mizo in an zuk zuwa thina an thanem ngai lu tuk chuan chiao lung thil mi swale vervek then khat chuan an lo hlum nana a then te phei chuan lung tum te po an lo hlum nana chuta alir ai chuan lo ritta a vai pa ngai thalo chuan han zai phelta a lungte chiao lung thil te lung tum te chunga chuan an mutalhoma vai chuan an lei sak du talawa hlok luat lutuk an tum na lama le an ren ngai na lama engma hon lovin kut bengin an hong talhoma an ren te ngai chu ren puya atlu tak tak ngei mai ni chumi chin chu vai ho chuan mizo thil re thlum chu an lei du tare reng lawan ti chu he hian he swal nei ma sang atanga kan chin ani ti atilang hle mai ani lom ni la an tol lai puin abugri na tur konga chi sang sanga ti dan te marcha po abugri na ta na tuyan ti hu dan te po an soi boka vai ho in an sia chwa zel tho te po aziak sim dai tum thewila tha angati rinom lo takati chuan sum do na po lo chamna ni jok thole dik takati zel turin anham puite chu fuita ni mizo mi ho saber an ti chin dor pui ko thanu pa pupa chunga kha heti hian a chanchin an soi chin pupa chunga dor han kai chaukha arinom zian soi fo trum kha chutlang nuam pa pakhat hian duli pathumin akir tlema adora khara tlang nuama kein han chawa chonhupum chu a poisa kir swal pa chu azongat ngat mai ni anti tangkatlem te in bula thana debde lo le dik taka ti tlat thina wangin sarkar contract na lian tham fe hi abilin an bel tamol molani ber reilo te chungin mizo zinga soilo tlingta a pupa chunga hlotlin na bul chu asum de thiam le a hisa fu ba ka ami je thatna le pathian tu oina khani nge yang ti in chungri la nget kan neya min ei tu oma chumi chu kong sang sangin alo lang chuaka atua ma hi kanin ring ton to lawa mi ne yang nei vezel kan du wangin ti she te kan nei tamang lovina shiat adik wak lo poisa lo te hi chu anmutui lo thina ni ti te kan ngai to alo mutui na hi alu zia ri chuak tur te hian kan tua ship zela thlamuan na te hi nei le tur chuan aman pek tur tamlu tukani kan phal to lo zo khia lang
engemaw changi ro chuan in thlachung tur om tak te hi anin thlachung lova in thiam lo om tak te hian in thiam lo nan nei lem lo ni te hian ka hri thin corruption te hi kan huange kan thik mai ti po hi ka ngai to a fo mai mitam tak chuan dik taka ti hi a zia lo ni te point kan hri thina thilmak ani lo chen khate ro chu nuamin an leng sia engwangin nge sha thiama harni ti hlang deuh kha ni thin dik taka thil ti du tu te hi mimak le dangdai thlir te hian kan thlir fo boka padang lamani ve a ti hi kan han tiliama chutiang vela mi soi chu tam takin kan pe lo mani lam kan dik thawa ti in diklo tam tak hi an in liam pha hialem thil diklo ti lo ngot ani lawa thil dik ti hi poimo diklo taka thil lo thleng tur lo dan te po awam tel lang chu dik taka kan ti thin lo wangin in thiam chopna kan zong na sa enge poina mi poinan ti ve thawa ti le chuan lamdang kan nei thin ti phunga kan nei to wangani chutiang ti phunga lo om theina chu mi diklo chutiang thlentir phalte wangani thin ti phung tha hi chu mishing kan siam mai zom tur dan tha kan duanga chutiang kan ken ko tok lo wang te chuan ti phung thalo zo kan nei pha thin thil diklo ti tu te po hin na taka shemni se kan ti china adik reng shemnat zong ai chuan shemnge nge anni na zok hi diklo na nor tom dan zok chu ni ti phung dik duan sa ken ko sham tum midik dikna von nun tum te hian nam le khotlang hi an chel sham chawani kan mi chuanom ma sa puar than hi rakha tlang mi te zinga Rajya Sabha MP ma saberani a MP chuan takani chumi nuwa Assam Public Service Commission Chairman ni in kumruk zet ahuna mangle ani APSC Chairman ani lai chuan rum khat chu medical college thoktur ENT subject assistant professor hi anla dona technical subject expert tan chuan ahun lai mi thiam chungchuang UK tanga degree nei hi an soma interview an han zo nu chuan han soi ho dona chairman berin le han soi ho ang u han ti chuan an mi thiam som chuan candidate pakhat ming soi langin du sakna lam thu soi tamaya puar than hlira chuan nang chu lo ngoi ri ro tia anin chang lok chhotan ta a voi khatma ka local le to lowang ti in an mi thiam som pa chu a ang balbala puar than hlira chuan kan ma mole to ngai lowang che ti na chwa tir ve ta a commission secretary hena chuan atho mole ma chu pa chu ko to ngai lo turina shil zui ta bok he subject expert hian chairman le commission member dangte za derna nei mi alawa angai danan zo ve ma hawa adu do lo sei ve chu APSC chairman puar than hira chuan APSC za omna ti bor ban na tlinga angaya angai theilo ani chu thil thlen nu rei lo te a chuan a telephone ron ri a da sakani a ka officer pakhat ilaka che moi lo de unin ka thia apoi ka ti a thupa ka ron choi ni e ti a chumi chu chuti laya health department secretary SJ Das IAS ani puar than hira chuan pudas thupa choi ngai love ama ne na po thilom dang ka shil to kha ti ta a SJ Das hi Mizoram Union Territory lo ni khan Lieutenant Governor Ommain Chief Commissioner din Hmun te chel zui tang hi a maninau te diklo wanga thupa choi ngam SJ Das hi aro puya manipol telvena za omna hum him tlat tu puar than hira po achuan dik taka thil ti du mi an ni ve wanga hetiang chanchin soitur nei hi kan ni chutiang mi chuan ti phung dik an wong hima dikna ading changthin Union Christian College Barapani Meghalaya hungchung ludona get puya khan yomna pianga eng ro ti kha in tar thina dikna keng ko tura dik taka thil ti a ti phung tha wong nungzel turin mishing tha kan ni thei voina tang hian ni tho chuak le ang u damdoyan man le ta Assam Rifles le Excise and Narcotics Department tangkop chuan tun hnaya khan zote champaya TVS Apache RTR bike MZ01 AE2805 atangin methamphetamine kg khat point pakhatan mana antu donan bozuina AR le Excise Department hian bike akhal tu le nei tu omlo TVS Apache RTR bike hmuin an indika asit noya tangin methamphetamine kg khat point pakhathi mu chhuakin an man ani Enforcement Directorate chuan Myanmar atanga in thurwala kuwatolle sum cherel chungchanga Mizoram Assam West Bengal le Uttar Pradesh a Hmun somni andap Guwahati ED Zonal Office malakna in Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002 tlo chanin heng hmun te hi dapani a agency chuan kuwatol ruk le dan kala chhia pumpel chungchang asama FIR thelu bozui zelna ni thon soya ED te soidanin in thunjomna thatak mangin heng kuwa thi tol ruk ani a Mizorama a supplier omin asama akong lo sialtun omle a West Bengal le Uttar Pradesh atangin sumlama puitu le aphur kwalna lo puitu nombukani heng kuwatol rutu te hian Myanmar atanga kuwa la lutin
champhai zo khathar kal tlangin ram chunga an phurluta GST invoice lem hangte farm lem le transport document lem hangte in heng kuwa te hi an tol runi in id chwana soi an chuina le khapoimo khol thil le sum cheng veibel chekhat le noi somthum chuang huan cheng meka bank account somthum pathum an chen sakboka heng smuggler te hian khopuya mun sang sanga in mun loram lein an suman mang thinti an tar langbok Estonia one hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania hi calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na anibok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalau thoha nei te tana damdoi chatak ani tin heng mai ba ka hian damdoi che shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani 23 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani e khati zong khatun trumata na kanon ti chwale theite chu ni e